Bali adalah tatanan peradaban nan adiluhung. Benteng alam yang sempurna nan indah, gunung-gunung yang megah, gemercik danau, dan deburan ombak pantainya yang menenangkan dan penuh pesona menghadirkan kebahagiaan. Budayanya yang unik dan tiada duanya di dunia, serta masyarakatnya yang ramah, menjadikan Bali menjadi destinasi wisata yang sangat terkenal di dunia. Ada sebuah sistem yang tidak terlihat, yang bekerja tanpa henti menjaga ketertiban dan keamanan di Bali, yang melibatkan berbagai unsur, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, dan Pecalang sebagai garda terdepan pengamanan adat, memberikan layanan wisatawan dalam sistem pengamanan yang terpadu. Wow, he's so cute. Hello, Hello, I'm Angga. I'm Amina. Yeah. Meet Citu. Citu. Yeah, Cicing Satu. Oh. It means the dog number 1. I would like ask you about something. Have you ever heard about levy? No. So this my friend Ayu will explain about levy for you. So the levy is a policy from Bali government that every tourism came to Bali has to pay 150,000 rupiah. The money will be used to conserve the Bali nature and preserve Bali culture. Where can you pay? Can you pay by cash? Oh no, just bank transfer only. Oh. So you can visit our site lovebali.baliprof.go.id. Yeah, Okay. the instruction will be there. Okay, Yeah, thank can follow you the so instruction, right? much. Yeah. Okay. Yeah, Thank thank you. you. Have Have a a nice nice day. Bali is such a special place. I feel incredibly safe here, not just because of the presence of the tourism police, but because people really genuinely care. A few days ago, I can check my maps because my internet ran out. One of them came over, asked if I needed help, and gave me direction with a warmest smile. It wasn't just about doing a job, it felt personal. Local security, police, and the traditional course in sarongs. It feels organized, respectful, and deeply rooted in Bali's culture. Being here, I feel protected without feeling watched. It's free and it makes Bali feel like more than just a destination. I love Bali. Harmoni ini adalah salah satu pilar utama yang menjadikan Bali menjadi tertib, tentram, aman, dan nyaman bagi jutaan wisatawan yang berwisata ke Bali yang sejalan dengan filosofi hidup warisan leluhur masyarakat Bali sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Trihita Karana, yakni parayangan, hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan sesama manusia, dan palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Perlu adanya sinergi yang sangat baik antara adat budaya dan juga pihak-pihak keamanan seperti misalnya polisi Pamong Praja khusus pariwisata yang bekerja sama dengan Polri, TNI, dan juga Pecalang atau juga instansi-instansi terkait lainnya. Sehingga adat budaya berjalan dengan baik, pariwisata juga mampu berjalan pada koridor yang semestinya. Satuan Polisi Pamong Praja hadir sebagai representasi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Pecalang adalah penjaga keamanan adat. Kehadiran Pecalang menunjukkan betapa kuatnya sistem sosial berbasis budaya Bali dalam menjaga keamanan Pulau Dewata. Sinergi antara semua elemen ini terjalin melalui kolaborasi efektif, melalui strategi pengamanan bersama, penanganan masalah yang lebih optimal, respon yang lebih cepat terhadap ancaman, serta mampu menciptakan rasa aman. Pendekatan holistik ini bukan hanya tentang menindak kejahatan, tentang pencegahan, membangun kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat. Inilah yang membuat pengamanan di Bali begitu istimewa. Hello, can I help you? Yes, do you know where is the trash bin? Because I want to this place clean. Trash bin is over there. Can you follow me? Yes, Okay. sure. Thank you very much. Yeah. Trash bin in the over there. Okay. Okay. Thank you for keep the body clean. Happy holiday. Nice to meet you. Thank you. And about a do and done, every foreign tourist come to Bali must be obey our regulation. Example, every foreign tourist visiting temple, you enter in temple, you must be wearing sarung. When you rent a motorbike, you must be wearing helm. It's like that. That is from immigration. We'll give you information. Hi.
Hi, what's your name? Luana. Oh, hi Luana. And you? Yota. I would like to explain to you that we only do the random check. I'm from immigration, so could you please show me your passport? Okay, it's good. Okay. So how long have you been living in Bali? 1 month. 1 month. Oh, that's good. Just enjoy. Thank you very much. You're welcome. Sebagai perpaduan mengedepankan kearifan lokal yang telah teruji zaman, menciptakan lingkungan yang aman dan juga damai, selaras dengan sebutan Bali, Pulau Dewata. Mari bersama-sama menjaga pariwisata Bali, tertib, tentram, aman, dan nyaman. Jadikan Bali yang tertib. Nangun Satkerta Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru.